Ki pulit kari boy ha ke jingpen up shrip minta kesni kilayo ban kurub hadu kendai kilo uganja nakawai katrak kabadang hiarsh kithain gohati. Habakrench kilat pathai kubor nakaliang u Michael Marak OC kanongpo police station ulayat ho ba hadian ke jingyo jingtip kababnia ki pulit kilapin up da ki naka hasurak ba National Highway hakatha nongpo badai hakaporch pobuji AA Minstep ki pulit kilayo abat ya kawai katrak kabadan ya u registration number NL02N2630. Ha ka jing talasi jong ki pulit kilalap bon teli ki song henrei na pedang kite ki song tang arteli hidi ki song ganja kat bah ki wei ki song la shuthap de ki diangkat bala song lang kumju bala Subaru bakaladon ka jingle atu ha ka jing khai ya u ganja. Shushu ki pulit kila kemru yu nongnya ka tei katrog bala tip kerteng kum u geram sha boro arp sausnem na bahalupung mirang sre tespur bat ke jingto ket kadang ya chakmat banlap shushu ya ki badan keti. Oh iya dia segini. Asal. Emilis, kirim ya. Ini. Bukan mundur ganja. Daerah. Ai tarik. Daerah ganja. Tarik. Ulang mix lang. Cakap lang, Pak. Kan haklip yang tengpok yo don. Yo nunu don kan. Tu bisa kan. Kita akan totai itu. Boleh kan? Totai. Perlu fresh right nih. ये सब्जी बनाओ इसके खिलाओ Okey. वो भी एक केस है एक ही लग रहा है हाँ Bisa naik dia lagi ini sedikit dia. वो लास्ट बिजनेस था लास्ट वन आए थे Jadi क्या पता mix करके करना होगा. Ya. Ini pula kasih. Kola. Jeff. Itu dua yang. Ini loh. Ini betul.
Itu sukanya. Ini Rob, Sim. Cut ya. Ini nomornya dia orang. Terap. Kalau. Sip. Ayo dah. Bukan. Don't use ko. Hindi ira. Iya. Betul tuh gitu. Yan, orang na gitu. Kula ka wa. Ye. Sir, pushi sir. Today we got a source information that one truck is carrying some contraband substances. On receiving the information, we have put up a NACA checking both in Umsning and in Nongpo. So during the NACA checking, we have intercepted one truck bearing registration number NL02N2630, and one person was detained by the name Geram Shah Boro. He is the driver of the truck, and on checking from the truck, we have recovered 9 kg of ganja, and the formalities are being done by our staff, and the truck has been seized and the driver is arrested.